Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Marshella dari kelas 8A1 nomor urut 15. Saya akan menceritakan tentang La Peso si bawah lauta bagian C. Makkedai La Peso madece ni ritiwi ulawan ngewe nrewa ri wanuae angka ri uletoham pawa madece ni padempungan ni kami nama egae angkena na iya riwawa lao pole pape balena lauta na madece ni riwanui paimeng bateta matitawai nakoletu ni ribolae to madece nye dua to makita sedi pada toka polena ria sama turusi adana La Peso madenreni jaji ia natu pada riakat tening masa adana lauta purai kuan rewani toduae laori wanuae tengkena siuleng letuni temariuleri wanuae pada materuni laori bolana mapeso apa kuairo maelo natawa poleana letuna mua kuritu nalukani karunge La Peso nakeda palebakni padoko-dokomu uta tawa madeceng poleange tuli madecengi padaorane tawana tomadengenge tawana mupa tomadengenge tawana tosikomakitae tawana tomatawae apisau ko riolo peso adana lauta tegoi La Peso tekua satu asa maturuseta magesi engke tawana tomatawae amaingko padaurane ajasa napa maliko ulaweng tongenga mauta mataku nae parengaraku mata aja ngeso rilaleng makeda adana ritu lauta na pepakni balalo ripanna La Peso nakeda paimeng tawa madecengi paimeng rekok macekoko uai ulukai lisu matamu wali nama sujurito pakitamu bebe ni sedih La Peso napakua tahu nailom adamper li lauta purai kuah inapani natawa madeceng poleana menakaduai. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.